gender equality gender bias ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖꯇꯣ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ so ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ what do you feel about it ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯌꯨꯖꯨꯋꯦꯂꯤ ꯁꯣ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ kitang hena keselaba kitang hena akhui expression oro attitude oro kitang hena piruba kana sidi homo ira madawni sidi mai heto haiba ko adu di thaina gi matam haitare matam amada like yang kuidre du 2017 16 bawda dum tawram but dara bagi se 16 da show to 17 da show to do 18 ga 19 jibudi so stopper oire so my point here is akhui gi transgender oigera kaino oigera ka show sidi model oina kaino toboneba portray toboneba not as madi nupani madi nupini madi aduni adani haibagi amata nataba so daraba na sinda sidi am nungai ba hai taragadi koi mix up tobodo khaina toramana transgender ge hana thokhallo manga ama kaima nupi marakta manga ama kaimo thokhallo nupa amu samo smine towe but sidadi nupi oigera transgender oigera adum akoi clothing di chamana re ni dana nupi gi dum selibani na ado chamana na dum marcia nang chemarcia koi gi masu model ne transgender ya marcia nang lairo kenala nang mamang thango dagi matung dana ama lairo maina mix tobusina more of like akoi sudum manana iman manana mana transgender ni haibagi kaino se discriminate tobagi wasit tokraga pulap amata oina uhalle haiba adu yang nungai dai rakesh nungai temna grab tobi bani mana so aduna magi sham tauba role amani haijaba tare good Sri Lanka Thambiduni the show is all about gender equality haibaduni